ungavumi umtirela mbande nto utirela uyaxosha endodeni yakho uthi makenje phuma nje phuma se-enji aye nathi emzumve owenzani Adanginayo impilo mina guys. ewenzani mzumbe ewenzani cha ngabe wenzani nje mzumbe yini nje ngakubeka emzumbe vele manje ngibuza nje bethi uvumelana ukuthi ingane yakhe ithandana noMpumelelo ngithini mina ngithi awuyayizwa ntombi yami Lapho nje abantu bayiqhubela izipanya zodwa. amadoda ayababhonya Kodwa bazozenza ngcono. bagomula izicathulo zabantu abaphuza utshwala uMpumelelo akaphuza utshwala ngisho bangaze yabona nje baqoma usikhotheni nje. yebo bathandana nabo bayabathanda uma hle akathandananga noMpumelelo ngoba engwakazi imdola noma kuyiqondanele nje kwazenzakalela futhi ayikho into errong yenziwa uMpumelelo ekhaya uthe uyamthanda weza wazovela yini wrong lapho ngoba bathandana uma hle akasiyingane wenza unyaka okugcina tertiary imdala vele kodwa nina animazi uMpumelelo futhi angithandi ukuthi abantu bekhuluma abantu bayakhuluma ngerelationship yabanye abantu bengekho kuyona bengayiphili irelationship umuntu avele eqhamuke nje sekhuluma nje izinto nje zokuthi hayi usibanibani ukuthi usibanibani ukuthi uba usibanibani ukuthi then umuntu uyalinda uze umazi yena qobo then yes lento le reality inabo ku-TV yokuthi na ubone ukuthi ezinye izinto zenzelwa i-TV kodwa uma usubona umuntu in person then you see ukuthi ne this person lo akasiyo lento le okuthiwa uyiyona mina angazi ngoba ngisho nje angikwazi ukukhuluma into engingayazi mina ngikhuluma ngento engiyibonayo eyenzekayo ngisho namanje so nakhona ungasho ukuthi umuntu umphethe kabi omunye umuntu ungalazi iside lalowo omunye ukuthi yena angikhumbuli nangelilodwa ilanga enikwa ithuba yena lokuthi achaze ukuthi bona ke bamphethe kanjani ngoba irelationship imayelana nabantu abawu2 akwazi umuntu umeveza ukuthi yena ubani akamphethe kahle bese uma ekuthenini hayi ubani akamphethe kahle ubani akamphethe kahle ungazi ukuthi iside laloya yena lithini ngoba angikhumbuli nje mina nangelilodwa ilanga ephefumula ukuthi hayi usibanibani bengenzi kahle ku1 no2 no3 noma lento le engangiyifisa cause umuntu osilisa kuyenzeka ukuthi uyakuthanda ngempela but into ebeyifisa yena kumuntu osifazana angayitholi kuwena so angithandi nje kahle nje angithandi like nami omunye umuntu engasho ukuthi yabona nje Mabiyela lo kaMthembu lo ngasile lo okhuluma wala lo umuntu engayisho lonto nawe usithenge hey uyathetha ke uanti wodumo ka Amahle Bethunani uyachaza ke uba uAmahle kunye noMpumelelo Mseleku abadibenanga kuba uAmahle ngowakloza imdola ivele yazenzekela nawo besivile ke on the latest episode of Izingane Zesithembu xa ke uTirelo bethetha ngento yodibana kaAmahle kunye noMpumelelo Amahle uthi ke na ke inoba ithathe into ye6 months into yabo before iqale wathi Amahle hayi uyaphosisa uMpumelelo wandixelela uba wa responda after 3 days then babe sebethandana ngoku ufuna uzenza ngathi uMpumelelo wakhe wamsokolisa wathatha ixesha uba amfumane kodwa yonyani le uMpumelelo sozayenza lonto leba abe eleqana naye wabe sithi ke Amahle bawuTirelo uyazithanda uzenza ngathi wazi yonke into yabona ke lento ithetha Amahle it's the same thing yayithethwe nguVuyokazi sithi uTirelo akhonto yazi uyathanda ngathi yazi yonke into umamela uqhathwa ngoMpumelelo kwiPillow Talks so ngoku no Amahle is saying something similar after ke uTirelo wathi hayi khange uMpumelelo aleqeke emva kwakhe wa responda after 3 days uzenza shushu yo apha nomtiritiri so ke uanti wakhe uyathethelela sana uthethelela noMpumelelo uthi njoba kwabantu bebhizi nje ba uMpumelelo akenze kakuhle akekho right ewe ke nase-TV kuyabonisa into eziboniswayo but ke i-TV inabo ubu-TV noba kungathiwa i-reality TV show so yena ke unoba ke uyachaza umbonile uMpumelelo noba ke wafumanisa uba ayinguye lo mntu abekwa ngathi nguye nawo abantu ke kule episode ya last week Ezingane Zesithembu bebesithi hey uTirelo is trying by all means upenta uMpumelelo
impumelelo as umntu ombi mhlambi kwenzela uba amahle andiyazi mhlawumbi angazomfuna okanye kuzothini okanye ubonisa ukuthi nguye umntu onokwazi uhandlisha umpumelelo. So uthi ke yonke no-anti ka-Amahle abantu ke as much as bepeyinta umpumelelo as umntu ombi bona kodwa asilazi isayidi likampumelelo uba lithini na, ngoba yena uthi zange wamva umpumelelo echaza uba apha nantsi into erongo kweli cala benze le nale nale. Ndacinga ke mhlawumbi noba uthetha ke ngoVuyokazi nangoTirelo cause akangathi uthetha ngomntu oyi-one, uthi aba umpumelelo akakathethi ngabo achaze uba bona yintoni ingxaki because namva ke nangokwesitsho uba umntu kuyakwazi ukwenzeka uba afune ii-qualities ezithile kumntu wesifazane angazifumani ke kuwe and then wena ke ukuphele umenza umntu ombi uthi akanampatho or whatever. Ndiyaqomba ayisana u-anti uyathethelela sana uDJ Mpumza nale ke abuzwayo Amahle uba wayengekho semzumbe ngoba kaloku kuthiwe uza kwakhela umjondolo emzumbe. uTirelo uthe uza kwakhelwa usamakhela umjondolo sana kayindawo lo wabesithi ke futhi unguyebo baba. So xa umpumelelo esithi makamithe kuzawufuneka amithe ngoba unguyebo baba. Bethuna uNomtiritiri uyathetha ngomlomo wakhe andifuni ungatsho, but at the same time asikwazi ukhalaza kakhulu sithi uTirelo wenza kakhulu ngoba akukho content. Ompilo akho nto bayithetha kakhulu, oAbongo akho nto ingako, uSne naye sana uzama ukuba yi-good girl, so olwandle akho nto. So safane sithini ke ngoku? So uNomtiritiri ke nguye solefane ngathi unikeza nge-content because izingane zesithembu xa zitrenda it's something eyenziwe nguTirelo okanye noTirelo phakathi. Amahle nguloke naye uthulileyo and ke shem umntana abantu uthulile udalwa, so kodwa kuthini ke sana. So as much as uNomtiritiri sizamgxeka but at the same time i-show iyabanda, so at least uyazama ushukumisa, uyabo. So asikwazi ukukhalaza kwaphela, otherwise ke if bengenze izinto azenzayo okanye athethe izinto azithethayo bengazubakho nento thina sinokwazi uthetha ngayo. uAmahle ke umkhulu kakhulu ekwenzeni i-TikTok lives and ke noku uyazama uyathetha phaa kuzo. I wish ke nakuthando nesithembu since ebesedicayidile uba uzawuvela athethe, azame uthetha because hayi sana uske angathethi tu. But ke mhlambi ke kuba engekaqheli as time goes by, if ke usahlala ngoba lokhu lotyoliwe mhlambi ke uzawude avele cause kuthiwa noma yena waqala ngolu hlobo engathi uthulile ezidlalela uCandy Crush, but apho athe wathetha khona sana ke kwashuba nangoku season le iphelileyo sana ibinguye i-steering. Anyways, nithini ke nina ke bethunani ngale nto ithethwa ngu-anti ethethelela umpumelelo? uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.